kunezimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili. Yebekade kuyizimpi zembuso ezobuzwe, izigodi kunye nemndeni nazo zonke izinto ezagcina zingahambelani. Nansi kulolo hambo lwethu okwakulokhu kuzaleka zonke lezo nduna ezagcina ziphenduka ukufa. Kulolu hambo lwethu sasihamba sixosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda, na semaphutheni njengoba namhlanje kusaphuthalaza ubuqiniso bokuthi kungani silapha sikhona. Mekuyothatha amandla esilo unginyamalala kwale nyamazane eseyigcwanenge kakhulu phezu kwamakhanda amadoda. Isilo esakhothama singakhothamanga, singazikhothanga amanxeba asemhlane waso angophanga, abanye bathi open angaphakathi. Bafa abanye bafela ngaphakathi. Kwafa nalokhu obekuwumphakathi ngoba kwafiwa kakhulu ngaleso sikhathi. Ngoba kuthiwa ngisho ilanga langalesa sikhathi lalingafani nelanga langalesi sikhathi. Kuthiwa emaningi amalanga nasemalanga. Kwakunamalanga okujabha, amalanga okujabula, amalanga okudumisa, amalanga okuthula kanye nawokulwa. Izimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili obekuyizimpi zembuso ezobuzwe, izigodi, imndeni nako konke okunye okwagcina kungasahambelani. Nathi solokhu sihamba kwakulokhu kuzaleka zonke lezi nduna ezazigcina ziphenduka ukufa. Njengoba kade sihamba sixosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda, nasemaphutheni njengoba namhlanje kusaphuthalaza ubuqiniso bokuthi kungani silapha sikhona. Inkondlo kuphela eyofana, thothokiso